Muthigiti-inĩ wa Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ gwetĩkia ndini ya Ithĩramu magomanĩte mũbango-inĩ wa mahoya ma kwenyerekia ihinda rĩa thikũ 40 kũrĩa maratuga arĩa matarĩ na ũhoti. Leo tulikuwa na siku nzuri, siku ya kugawanyia watu chakula ya mwezi wa Ramadhani, hasa wale watu ambao hawana uwezo. Maanake dini yetu inatuhimiza tuweze kusaidiana, kuangalia wale ambao hawana uwezo tuweze kuwasaidia, na ndio tumefanya kazi hiyo leo. Gũkũrĩtana rĩgĩkio kũrĩa ateti bũrũri-inĩ gũthingata thayũ rĩrĩ ũteti wonekete kũnyita thing'a. Huyu ni kuwahusia Waislamu pamoja na ndugu zetu wa Kristo kwa msimu wa siasa wajitahadhari na siasa mbaya, wawe katika na siasa ambazo zenye kuwa na amani, na kuwa sisi wote ni mandugu. Kristo, Waislamu, sisi wote ni mandugu. Kwa hivyo ni kuwahusia zaidi wawe na amani, wasijihusishe na mambo ya vita. Sisi huadhirika sana wamama na watoto, na wakati huu wa siasa hatuwezi kujiingiza katika siasa. Sisi tutakazana tu na ibada. Kwa nini? Kwa ajili tutataka amani, na tutaombea nchi yetu kuwe na amani na kusiwe na vurugu. Mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ya atongoria dini ĩno mwena ũyũ, Sheikh Rawiz Ahmed, augĩte atĩ bũrũri nĩ ũrabatara thayũ makĩria ma maũndũ mothe. Sisi kama viongozi wa dini tunahimiza sana watu wawe na amani, hasa hao watu wa siasa wasiwe wanachochea raia, bali waeneze manifesto yao. Maanake hatutaki kujigawanya katika nchi kikabila ama katika sehemu. Sote ni Wakenya na sote ni kitu moja. Kwa hivyo tunataka amani katika nchi yetu, na mfanye siasa vizuri vile inavyotakikana, lakini msigombanishe watu wala kuleta ukabila katika hii nchi. Itakuwa ni makosa makubwa sana. Tunashukuru Mungu, tangu tupate uhuru hii nchi imekaa na amani, na tunataka iendelee ikae hivyo milele. Oho ni morĩtie thayũ bara-inĩ cia gĩbũrũri iria ikoretwo gatagatĩ ka bũrũri wa Ukraine, Iran na Amerika, makiuga bara ici nĩ ikũhutia mabũrũri mangĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia.